Kenang man pene pensa ya kitolong jong kawa soalang kabaju sa ya kamolai boro kawai ha sing japung kahima melem ha kasing sejan jong katiyo kalasim no ya kijaka badan marjan na kani kitolong na kikat sangut kitrai bat ai bujili da kawai pan ha kajinga langsim bat IT jaka kabala pelong ha plau jong ka sing japung Presbyterian High School lawan bansakilang da ubati tas tabluhan CM ka KCDC kumukongsan nang ta ubati bor pathau MDC kamolai constituency ubadai ru EM ka KCDC upa EM aina manik CM aktin CM ke himamelim kinong yalam shnong ke dorbar shnong sing japung kitrai jaka kinong yalam kamolai tahun dorbar bat kiwe pan Ngai kublai ya kinong yalam shnong na ni shnong irong bashnong busketi shnong khatam kibala shim yang di benta bandu thia du dem nagam ta ban orlong ni ki jitmu bandio ban pene pasai umba mundi kabalong ka dono kamensin du shnong molai hadin maga job nomi kema nagaliang irong bashnong busketi shnong laiwan ban ikendu ban ekran na ta ni hakam Yahawan kebentar beri kumbang di ngani tuipi kebokong sandu ini kita mikmat beri kita kumbang di apa kumulai konstitusi Yahawan bermara ya kenika jingdon cek telong habede bagi jingdon cek cakar di bopun ke private land dan report lawan cek sokya isu menai kepuram bakrau iki natu pastan kira persyak kepala tahun baru mata penekran hadir bikiwan Iyo benih bani kedua di paim, bani bani keren, makam perstet mau ini kam. Isukan ay keberom makrau di paim, bani kimenteri, ya ke eksekutif komiti juga dorbar hima, ya ke jingsun musim bejoki men perkat, nak bentar ni kam. Lalu day bah, mending jingsun musim, joki menteri, apa ke jinglam di paim matahari kamera kecilnya, nak bentar ni ke Kabelong keumpam yang persenang mulai di ujungi. Isu tenat ngelalapan penihar Mesir hari ini bagi kam kelala bagorong. Ai kepurum bakrau hantam begini dan ngelam hargut joni Islam. Kita simkiasya berwan bagi kedua bantur sarung seneng namun taban penolong ini program kabelong mentak muka lontar. Ai keblairu ya ketam berbar kepada Nadia. Nak taban pet kwi kepada kam kan nyate yarti bat metas ni kalau kekam kapa job sisa nanti citu bapa nak minta umbang di kusna mulai. Kaya kembali di try cakap di sur musim jopi di pekat di jopi nak minta hendak di jistu cuma pada terpasang nak minta bani bujini ya kini cakap. Tanggal ni sekolah penong nanti kepor bah hakum kini kita ni kecing bisni jadi beriel kibanapa buktit ya kecing cuma kapa dan kam sya kaya itu masuk ke nong gidong bisni sange kam bisni nam taki nomor kamona ke jingha herei bakani ka kam ka lalong mata lalu ke cikurku nam tak senang mulai ke bi ke jomi ngai keblai biang sisi ke hima ni tipi hadir bala orlong ini ke cekaban pelong catchment area yang ke cekaban penia pesak pelong ngirayo banya trailer pak ke besen menta naga benta Bagi ti transaksi sepo krausi mesti sejarah. Bagi dia pelang selap. Berpetuat yang syakti ketolong kenang ba kani ke kenang hesu berkatut cekti cekak. Kaba pelang nakaptar sa mulai di jomi. Masih balang sedang kani ka jingti ya salang ka dragging penginang mengiti pun mengit penhe ya salang kenang ba berpetut ngene. Karena kame susu bahkan kam la banyak susu bat bandio ban pet ban kwi bak umam di apa mulaikan surplus habedi bat geni kebenta datang sko program ya ka likely gitu pasnang ke kanton masar ka umsim jepung bak umsim mokodro ya ka benta bai simatalang bak geni ke program bak besen na benta bagin yo ban perkhut solang bat ni ai kubleru ya kenhun ki bar simti nam sa ban perkhut ya ka solang bak nak kebukhut nagatak na sosong mulai di kejongi. Jadi so nampak di kepor nagatak kacing urlong dari ke program tasni bangilayo ikti keceka bangin penek besar ha isi warnawan kenang baka bam di posong mulai kenang poho pahai nagatak na sosong di kejongi. Ngin mangitan kat sosong kita per mengaku nomi khat
Jadi ke beta jangan kamram juga bangan don nadir. Nak tak kena ulah bijim cuma bah. Baksham tahu baksham mulai konsensi kita. Nak tak berpen kini nak tak bah punya jauh baksham mulai bijim. Najuong barabor bakat badang don kidor basnong kajai penriu kejungiru kadang ne. Nrela da kidor basnong kim don syu. Namtir kai ke banja yang kajai penriu kejungi. Naso ban ai kudai kerpang. Ya kedor basnong hangi. Kabala simkhia. Kabala yu jinga. Kabala tresitong. Ban penuan dur ya kini gajing temu. Ban ngisutu habang iturai hagi dorbo snong kumpi lampak snong lani kumpi nopet kam snong. Kade gajing turai man sobha kabam syamdan kanunu gajing sil. Nakal yang jungi ke district council lani wat nakal yang ke sorga. Henry habang ipai pat ya kikam begitu rai, ya kikam di bakile, kilong kikam di bakrau hadu kata-kata. Baka kabangi sakhi mentaka sini, kanlong kanuksa, ya kiwepat hidor wasnong kibadon hakani ngeri kejogi. Ngaladon apo district council menta sistem tam, ngasusi banyak tu. Bagi bun kisnong gitaw kibam judan kajing syong sok syong sai kibam judan kata kesensyar kababet kabarenti Henry Bunsin ngisaki tang kajing kaja jaka puta jinga kaja kaput bakun tata. Dari ngasong sarang bandon hakani kadorwas nong matasni. Makilaban pendet ya kani kakam kabalong kakam kabakra. Nama ngasutu kini kitrai caka hatsau ngut tidak hiat ya kani caka. Kam de kabasuk iki bansaranda ya kacaka kabakilat hiat. Dan ngasong bagai gajing stan jong kador wasnong gajing ijngai jong acting shift jongi bai aina kahima melim brokawai bagai ka bakile menta nginsa portu lasyana sisi nakwa ban ya gajing ong jong i madu biong bagani gadika beauty Bunsin ni gisnong khasi barabuan ngidol nakajong ke history dan menhakini ki khendiak tayo baladap ngalawan ban sakhi ero gisnong kabarakhi ke jingtap sispa hanjuk san senam menula sengi ta gisnong hidon dakarikuan tingi sultanat bahkan ni gisnong gajong piru mentar singlayo ban create history ya kini ka kentot skim ka pati om baka don la jong history mong ije tu khana ki men kumnung ipoi som snong hagoi ke snong kidon lagi jong khana kidon gi bong nadu por jumai mi pet snong no don gi bong badan ka khlam mi pet snong no lani baki temen kira ini na wilum bakom tatas da sultanat baka ni ka kentot skim menta pio banyak tu khana pateng mapi kasawiya bagi hapan shift no ya kani ke jaka ka bangi latir bagi di syom no ha ke lu ka bangi khat kenton sim kadang na jong but on ta kata ke ka bafilale kalau lomaru ka jingkerku ya hinong snong jong ka maula hi boroboy Namar borobuar habang yelit penjakit cakar. Iji ya keli. Nimta keli kasingan kam singan namar han hakas gari gajungi gaji singan gadon bet. Mereka jingkeli ke bangi jubu akmak kalong kalong kum dah. Mo. Kamu ini cik cakar kata ke jingkeli ke bangi saya keli kam tam gilong kumi. Ki hak perhat saya ke kabiang ne. Deso tenang.
ba ka shlong maulai lemba ka jingle ka jongpi haki pateng di badangwan kandai ka shlong ka ba piang ko umbang ko undi tadi ka jingle jingai jong pa iem bagi menteri lokal MDC jongpi ba trisitong ya kani ka kam dekat bagi migiri ramba nong yalam jaka maulai tahun dolba ban penolong ya kani ka jingpu ka jongpi dengan kermen ba ki aka baro ki nyake ho ni sultu ba kidon ki jinge ki ba filai kendu hakimi ki si ki bladap ba wat syangaru ladon ki belawan ban ujor ya kani ki jingle jumpa iem don ru ki belak keren wat haka session joka district council ru ki bela ria si kini ki issue den rai na kalian ke jongan siapa bangan ai ka approval ngala pen scam ba kani ki jingle kadai kabadai nagal yang siap kham le baklai ai ban ong ba la lilam no ek khandau la ni la di khandau la ni la le kenu nu kam bakla ndai nagal yang chama scam bo payem la le ek kabadai e na ka bentar jing men toy om tang jong thi ki tra jaka ndai jong sinong bat jong ka maulahi borok away kabar ayo so menena kadang madu ya penpau ya ketugas surok mo kaba ngamentan di MDC jong pi wilayah nanti untuk tengam tip ba kadai ke surok bersna na ka skim na po district council ba na so komendo ba ni snow ba kadai ke jing ai subha ke jong i ya ketugas caka bersna ke surok pelong ke jing kerku dan nakaliang ke sunga ngasno saram moy kan ke jingle jong ni urang ba bala syakri labun bun senam ya ka sinong maulai ke jungi bala le ka kini ke kam dan nakaliang ke sunga ngan sampai kerpan rengkat ke jing sulok ba MDC jong pi ban penbahai ke ni ke lenti kum ba kalalong ngai ya ke jing du mengalaya tentang ban nakaliang ke sekonsel ngin sesium kia ban penbahai ke sulok baka bakado nasu ai kulai sa sisien ya ka dorwasnam bakinang tre kham bhasu su nang isakmat bat kan mi ko mangalaong kan nang sai ki dorwasnam ki jongilu ba daitang ki dorwasnam ki bala pandang yada ya kejat menri hodo menta ni sultanat mau ba ngiju siemru kan ya ka maulai ko koi bangim Jusya kulman di beri di penabar kelajat berkiwan hagi di isnong kita begini bat kadon sisa kajik perking kebahadu kata-kata